Benjo mbahinji abarukufuhira ebihingwa byabo nabo abateganisiwe canda ekituranchitera district y'Isingiro nabajankwiha batandika kufuhira ebihingwa byabo byinji bihindukire aha misiri yabo. Wenkumi abinisha tabinina twakwatira abahinjana na mushanju kandi ubwo gutumikiremo tukwatira abahinji 91 kandi twabasa kwikiriza target eyibatuhire chairman turagarubizo sente nemwe kandi abahinji bitubona babaze kushashura mu bwiri tuharo tukubanja icyo nicereka ubwesije bwinji obw'abahinji bino mu government yabo. Abahinji aba bahwerirwe project ya U-Gift eyatanchiro muri Isingiro emyaka 3 hingwire kandi bagira ngo ebahwerire cyango umwuga gwo kuhinga. Mwani nize naguhinga nasanga nugwoma ahagumushana okutagira nzura yamani muri Isingiro wahatinkiza nagira umugisa nakoragana n'abahingisa Kana district production officer ya Mubwenge abahekitongore cya U-Gift nakwatana nacyo nabasa kutandika kuhinga omwani dukushyera natunga irrigation betwine problem yebyanda bitakufaho okuhinga kwitu no kurisa kwitwe nguteganisibwa kwize program ezaresirwe government ya Uganda kwabera mu production department abahinji batusyeho n'abarisa batusyeho twasa kushera amizigitu koresa amashanyarazi n'amashanyarazi agizoba. Rero tutakatundira irrigation no muri Isingiro abahinji bakabategereza njura yonka konka hati abahinji abayejumbiro mu mushomogu abayejumbiro mu nkoreji obwire kubukushika nubwo injura yakubetaroho nubwo akubaguriye umushana bono bambashukere ibihingwa byabo. Abarukufuhirana bashaba batakatancire kufuhira ebihingwa byabo okugeza aho encourage ahabwe burungi bwayo. Nimbasaba ngutwagira irrigation tukajongera ahakuriza no kuhinga kwitu tubasa kongera amusaruro yitu munonga. Konka U-Gift ekija kuyamba abahinji n'abarisa kushera ebihingwa byabo. Gasha kwa Ruth Nwamanya.